Daktari mutaaramu na kwariria bionanire biramwe kurukana mwari ombikia kuona akamenya ari na thina ya endometriosis. Na tamwe kuromba kumenya kethira ena endometriosis. Turaithaga symptoms ndariri cia endometriosis ituonie ni common symptoms ira ciomba kinya kuretu thina ino ingi, lakini rira mwekora kenda kumenya kethira symptoms ino inacio cia endometriosis kana thina ingi na bwirite kuthi kuonwa ni mutaaramu, that health service provider ora omba kumuraitha na kumuthima na most likely akewa agite ithimi bira biomba kuwa bige confirm symptoms ino inacio ni cia endometriosis. Nacio ithimi bira ciomba kuwa bikionekania kethira ni endometriosis ne ithimi ta scan, no inoti scan ya kawaida ero wekiruthwa kwa special scan ira yewa ikiruthwa kuraitheria na ikonania kethira mwekuru ni symptoms ine nacio ni cia endometriosis kana ithina ingi. Still kwena different ithimi bia biomba kuruthwa ta MRI, pelvic MRI yomba kuruthwa na inu iwa very clear kuonania kethira ni endometriosis ikoire na size yayo na niomba gutethia inya daktari ria kubanga mantuma treatment yayo kethira ni operation kana indawa ikanenkanirwa. The other njira ira ingi mwekuromba kumenya kethira ni endometriosis ria koni daktari no recommend aina ya surgery ira yetawa laparoscopy. Neo laparoscopy ni ara mwekuru bantu aklodhura full operation wega wa ere na gekirwa o to shimo kirendeni anyom kirendi abdomen alafu akaraitheria ikaonekana kethira kwina tissues inu cia endometriosis kiri nda ya mwekuru. Neo ino tudiwa mwekuru atiomba kumenya ena ndariri kethira ni endometriosis mwankare at least akone we daktari kenda inya omba kumwira kethira ni endometriosis kana ni thina ingi. Rira mwekuru aonwa daktari na confirmirwa erwa ni endometriosis eneo ne egagua omba kuwa kinidi nda kutritwa na kwe kuruba kuria kethira ni endometriosis nata mwekuru omba gutetheka. Neo kwe njira mwanya mwanya cia gutetheria mwekuru. Kuri ndawa cia kuthiria endometriosis na muno cia gu control symptoms. Nontu endometriosis ni weke affect mwekuru muno emotionally kana inya nontu wa pain ira kana muno pain ira igawe ikeya ni watu kinya mwekuru atikomba gukara muci na mukuru wake bwega. Kuri ndawa ira mwekuru omba kunenkerwa igatetheria na mwekuru akaendelea na maisha make kawaida normally. Still kuri na kuromba kwa kuringana na endometriosis buregana bakwe baka need operation. Neo operation ino eruthe either ekathwere full operation kana rira mwekuru kwa akiraithirwo na laparoscopy watuika ni lesions ni kubethio kana ikarutwa kenda mwekuru ati wena symptoms ira. Lakini kuri omba kwa kuri na endometriosis ya part ya mwere iritomba kuthirwa na muno ano daktari omba pengine wagikwira kwanda wewe chuma kwegetetheria watuika ni medication gatumira kagita karaja just like in a chronic illness na ugatuka wena support ya gutetheria omba gutura maisha mega utena those severe symptoms cia endometriosis. In fact kinya kore groups cia ekoro tabara bena thina cia endometriosis ira ekoro bomba kwa bakeyaniria mwe kwaria openly na kinya muno go create awareness untu bwa thina ino ya endometriosis.